Подчеркну, Индонезия – один из наших ключевых партнеров в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Saya ingin menggarisbawahi bahwa Indonesia ialah mitra kunci Federasi Rusia di kawasan Asia Pasifik. Наши отношения носят обоюдовыгодный характер и стабильно развиваются на основе давних добрых традиций, дружбы и взаимопомощи. Hubungan bilateral antara dua negara kita berkembang secara tradisional berdasarkan pada prinsip kepercayaan dan persahabatan. В текущем году мы отмечаем 75 лет установления дипломатических связей. Tahun ini kami merayakan 75 tahun menjalinnya hubungan bilateral. В свое время наша страна активно содействовала становлению индонезийской государственности, укреплению позиции молодой республики на международной арене. Negara kami memfasilitasi proses pembangunan kenegaraan dan mendukung penguatan posisi Republik Indonesia yang muda di arena internasional. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.